आज हामी यहाँ यस गिर्जाघरमा कर्मापा ज्यूको व्यक्तिगत संस्था छुर्बु लब्रङ अनि कर्मापा ज्यूको कार्यक्रमहरूलाई संसारको कुनामा फैलाउने संस्था कर्मापा सेवा समाज कर्मापा सेवा समाज समितिद्वारा आजका यस प्रार्थना सभालाई आयोजित गरिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई थाहै होला, वैशाख 11 गते 2072 साल हाम्रो विदेशी तारिखमा हेऱ्यो भने अप्रिल 25 स्याटरडेको दिन काठमाडौँ अथवा अनेक ठाउँतिर प्रकृतिको प्रकोप भूचलले धेरै मानिस र मालको क्षति पहुँचाएको छ। साथै साथ अहिले हाम्रो बीच आज यो छोटो समयमा हामीले धार्मिक आह्वान गरेको त्यसमा हजुरहरूले यहाँ शारीरिक रूपमा उपस्थित भइदिएकोमा हामी छुर्बु लाब्राङ अथवा कर्मापा सेवा समिति धेरै आभारी छौँ। आज नेपालमा आएको यो प्राकृतिक प्रकोप भूचल आएको आज ठिक्कै 1 हप्ता हुँदैछ। यो 1 हप्तामा हामीले नेपालमा धेरै कुरो देख्यौँ, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जान गवायौँ, धेरैहरू बेघर भयौँ, धेरै प्रकृतिको हामीले कुरूप पनि देख्यौँ, जसले हामी अहिले पनि दुःखमा छौँ। आज अब हाम्रो समक्ष हामी के गर्न सक्छौँ त यस भूकम्पको लागि, पीडितहरूको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले के विचार गरेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ 2टा विषय मुख्य रूपले निस्केर आउँदैछ। पहिलो, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जान गवाइसके, त्यो मानिसहरूको लागि जसले परलोक प्रसिद्ध भइसके उहाँहरूको लागि आज हामी यो प्रार्थना सभा गर्नेछौँ। धार्मिक दृष्टिले हेर्दाखेरि जस कसैले जब यो परलोक प्रसिद्ध गर्छ त्यति बेला पहिलो हप्ता धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस कारणले आजको यस दिन ठ्याक्कै हाम्रो पहिलो सप्ताह हुँदाखेरि कर्मापाज्यू अहिले अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ, अति व्यस्त हुनुहुन्छ, तर भए पनि उहाँको इच्छा र हाम्रो कर्मापा सेवा समितिको निवेदन अनुसार उहाँ आज प्रथम सप्ताह हाम्रो बीच यस प्रार्थना सभामा हामीसँगै शारीरिक रूपमा उपस्थित भइदिएकोमा हामी कर्मापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ। अब जब जस कसैले मृत्यु प्राप्त भइसके त्यसपछि मृत्यु भइसकेको जोहरू सम्बन्धित जीवित रहेको छ तिनीहरूको लागि पनि अहिले धेरै पीडित छन्। नेपालमा साधनको कमी भएको कारणले धेरै कमी भइरहेछ। त्यस कारणले आज प्रार्थना सभाको साथै साथ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा हामीले चन्दा पेटीहरू राखिरहेको छौँ। त्यो चन्दा पेटीमा जसले जति सक्दो सहयोग गर्नुहोस् त्यसको लागि हामी हार्दिक निवेदन गर्दैछौँ। यहाँबाट जति पाए चन्दा हामी उठाउँछौँ, त्यो चन्दाहरूलाई हामी यहाँबाट सिधा नेपालमा लगी नेपालमा 3टा संस्था मार्फत हामी त्यो चन्दाहरूलाई पीडितहरूलाई पुर्याउने पुरा काम गर्नेछौँ। त्यो 3टा संस्था जसको माध्यमबाट हामी काम गर्नेछौँ त्यो पहिलो कर्मापा मठ संस्था गुम्बा वेलफेयर देदेन छोकपा भन्दा, दोस्रो कर्मापा मेलम छोकपा, अनि तेस्रो नेपाल स्थित कर्मापा सेवा समाज। यो 3टा तर्फबाट हामी जति दुर्गम क्षेत्रहरू छ जहाँ अहिले सहयोगको र राहतहरू पुग्नु सकेको छैन त्यहाँसम्म हामी यस सहयोगलाई पुर्याउने हामी प्रति अहिले यहाँ हामी त्यसलाई कोसिस गर्नेछौँ। साथै साथ आज हामी जति चन्दा यहाँबाट उठाउन सक्छ त्यो चन्दाहरूलाई हजुरहरू यो हल
नछोडी जाने भन्दा पहिला हामी कति उठाएछ त्यसको एउटा व्यवस्था पुनः तपाईँहरूलाई एउटा रूपमा सुनाउनेछौँ। अनि आज अब हामी धेरै नबोली आजको दिन चाहिँ प्रार्थना गर्नु र प्रार्थनामा जम्मैलाई जसले जान गवाए र जो अहिले पीडित छन् सबैको लागि पूजापाठ गर्नु लागि जम्मैसँग यहाँ एकत्रित भइदिएकोमा पुनः एकपल्ट म छुर्बुर लाब्राङ अथवा कर्मपा सेवा समाजको मार्फत धन्यवाद दिँदैछु। अनि अझै धेरै नबोली अब म माइक सिधा यहाँबाट परम्परा श्री कर्मपा उगेनछिले दुर्जेज्यूलाई उहाँको सन्देशअनुसार इच्छाअनुसार उहाँले केही शब्द बोलिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। We chant with the Chinese practice, start with the Chinese practice. Amen.
你们自己。耶玛我我萨耶那瓦萨耶那耶稣主不见前波浪，愿不见万不见波浪，萨耶将罪把你归。耶耶。
Java, Konya, Yama,
Amen.
老母老鬼养大人别老天刚给老方就被学堂突然老人天边面前当家让别天花当家让得学王眼着堂前正把一轮要啊切啊头军有多往年不完有乱点点小啊年年三业光芒头都点着天都年差不多点了那帮咸阳着十八张脸红天边的小啊年头觉得有当不给不愿少年拿不了帮的时间先把那我不然就能不对别的不都就是能对别的能把女宝要把男的要把就是都是这马上就没写了把日记马前面马上给我你说说了一起去嘛就是你嘛上次我那个大概对吧对现在中间的也会搞这个公布给龙给军情报道这就是给军情报道他就是也在中间的上了写着去年呢听这了就不说说呀的在就是什么什么这么包括这是这也搞了这些吧上面这把你了那不知道是公公啊这个而且也中国那不知道我点的上给对这样的个写的这就是什么什么包括写的是我觉得这个是没说这个不刚刚的写了也搞了这些别上面这把这把这把这个老大家这把的是这什么什么这把包括写的这是我就给这样的个写了的这个这个是没说写的不嘛刚刚的写了也搞了这些嘛上面这把这把这个那不知道下去公公啊我这个家人这个就说到我说通过我通过你说的通过你写嘛也通过你的也说的这些都说的这些的那不是写完了通过我写的这这东西通过你的经验的吧马街吧马大吧这马大这嘛这嘛看完了吧我写的不太大通过你的说的这些那不是写完的明明那完的那没见面一面说的这样的见面后面的见面这个方面的已经那不是写的那就把这样把这个写完了可惜写的这些东啊贵重包括到那边一些别包括的马老板这里不接待人是日什么包括那边其实写了给把这个情况了电信电的生产对吧这外面的新街路的新的两年的这个他的新路就是说那个这大街的那边把让他不是做的是日东我不是做商业所接待人的写了给把这个马主任这个马年过的那边马主任的这个就是日本的这边写了这个写了给把这个是马大家到个点个巴拉什么的过的多完这里不就是说什么什么的这些也把这个他们老了叫这里中间的顶点这里就是说包括这里是往就类似学校啊这类似阶梯性的这个经济天板性的写了给把这个整个他们这把来就是让我这边的这个这个下来的第一步的就是说这里是他现在这个工作的那个慢慢一点是他这边中间的也送到了我们的大地啊大地的巴尔桑的大地啊我们这个巴尔桑的不是说大地啊我们这个巴尔桑的不是说的巴尔桑的不是说大地啊我们这个巴尔桑的不是说大地啊下边谢谢
法度定觉是，那么公共上了说完的，这个不是人说完的，现在的新界了说完的，那么的表完的新界了，学上习过。将年中年不知草生天不看见我不结婚只觉着忙不如白马中草花的草都当小学原来用手中不今夜路你觉着忙上着老花的现在中啊准备就真正妈妈这边民主太阳的上路也对那就中国三岁说路年嘛就是小居民用那些的三月没着就先计划的全部电脑这个他妈说他先中的这里到达牛头信息3年中越到明年中啊到达给娱乐城市生交人不成马给今年就是上周这平时下边是的越的越的一个建筑上给电话到这越来说做宗教啊世界的别的我的的早啊老早老从那不那个的我们是不是娱乐节今年路边不知道早啊从给不了那些公布真的是就真着嘛不如这嘛就早啊就说不到那么有说什么今年了你觉着嘛早就老早现在中啊储备军营间妈妈这边没说太阳的早路也对那就准备是啥事是说我的嘛社区民警那些这些3月份的注意也不电脑是他们说看见中的绿色的大单越多些遇到是就是这不行俺给今年就是说这平时下边生长的那些对上给电话他给予的是做宗教啊事情真的多昨天给早感觉到把家老上说到明白这个这个是今天这个工作早上也不让见我我真的是自尊中嘛不如被马子说话就说不到这是不让有说这个是也说你对着马上就老话起码中啊这边决定妈妈这边没说咋样到了解决那时候这边是超市是说老年小区民警感觉这3月份的就这也不让见了这来当马说感觉这有的些些这里就有的没让人没说话大概光给今天就是从这平时下边生长的那些别的一份就是上街的嘛做从教啊自己这边就昨天给人做啊这个大家老送说的那边这个娱乐节小两个娱乐节我这旅行叫我适当这老马也当看出这种我旅行给对你是说对你那个点嘛有马一送就别唱啥了经常唱话这些你别说这些嘛也经常人家就别说他们他们给就别让多少亲戚姐姐都是大概的双给说不能越弄家也双嘛两元的到这能送到我们这个这老多都能让你快快快上给世界大老公说大给上边我们这上的叫我孤独上的那些当他我这边给真把的这个经济就说到了现在我就往往之前了满个心都不了这个你的心都不了啥我说如果心都大到这个说天别心嘛原来人不是不愿就说到从你就说天别你不上嘛这边的当天天就说而且水中也我也是谁也见见了那个是天边上的节日中国呀都知道这是天边是的听到中间了你最的心也真的天拉天边要被见我有第一的心发这是我说老那这边那个个你从谁民间上班中我说到了3年的也得有个那个不知道多久也是罗马外面这边工作的工作的非常多不上不去向前面前面前在我为动作忙着得到感觉到不把肉所能的当知谁管你同年你别让忙帮着也刚那些帮了主播现在所谓肉
당에 계시에 샴도 나 마신도 계시 다들인데 네팔당 한다나 신기 다나 신기 저지 야기 나로를 사지 가시래 참 친구도 shum을다 조도 네팔이야 미 동자왕도 시윤 중 다들 이제 니즈도 잘 충분해 별에 미까지 시임자 인도스탄에 대리가 순념도 좀제 신부주 체도 만남치하다 선부주기 체도 sem소 자 순제 체도 인데 아주 만남 이렇게 체버렸어. As you all know, a week ago, a terrible earthquake occurred in Nepal. It also affected parts of Tibet and India and other lands. Thousands of people have passed away as a result of this. And we have gathered here today both to pray for those who have passed away and to comfort those who survive. 나는 신기 다리디 고급들 뛰인시 어디에다 사용을 지고 싶은 준비거리야 다 계급제 다는 신기 초바 다 개바카 삼회기 근데 자와 신비토네 다 집에 년배 심전 로탐젤이야 현재 로교 간도를 채워들려야 돼. 고급디 규제. 즉 제수이랑다. 거진기. 거진다 투셰스. 슈아이. And I want to thank the many countries and organizations that have taken this opportunity to help those many beings who are suffering so terribly as a result of this earthquake. I want to clearly state that I rejoice in all of their contributions and relief efforts, and I want to thank them all for this. 라바르도 비유를 샤샤비나 덤바 투에왕부 또 구단베네를 샤데요레 나는 신기 다 벼다지 두모만 입에 잡아야 되지 오만네 최다日雄的 가지던 두모만 입에 잡아야 되지 세상 배율이야들의 견사 충배급이야 더 뷰리 상으로 이 셈이야 미세가 다지 현남이자지 다 가지고 시스템을 안서 전부지 중요하게 다시 먹어라 지냈습니다. Especially because Nepal is the birthplace of Buddha Shakyamuni, and because of its tremendously close cultural and spiritual connection with Tibet and the Tibetan people, this is a matter of great concern and intense feeling for all Tibetans as well. Hindustan 당에 망고지 쉬어서 개면도 쉬어가디 쉬운다데 다면도 다들이 가서자 띠 소마데로 차지 이 쉬우지 다면에 수차샤 남주 깬들 띠 쳐요 다들이 계시다게 어다들이 힌두스탄에 한들이 아주 많은데 제압들 된체 도나 심부 담제 点缀点上特别好，送不虚的这个他们这样，俺就说一个，这两年，冬年的两年里面都上了，但第一人那边是经常杀不出去，那两组织一切都是，那是啊给面对那修长不修都行，那当然是俺两个人呢，刚都都。 배율에 다 배율을 주진 대가 잡여셔야 깔아가버셔야 되는데 다 유네
안 간토도 지차래 안 강조 대여보다 강조 대여 사명근이냐 다가는 신기 샘제 동야와는 체도 룽아 예수 또한에 오늘도 유외 아니 펜바로 간토 체도나 야고 레스토스 상으로 그런 샤이 아니 강조들은 이제 미망 샬레샤 텔레미네 미세 도시 샤이 가시아스케도 I'm not going to say too much more. I'm feeling a little unwell, a little weak. My voice even is weaker than usual. But I want to offer my strongest prayers and aspirations for a good and happy rebirth of all of those who have passed away due to this earthquake, and to the quick alleviation of the suffering of those who still live but have been affected by it, and that they all be speedily returned to a state of perfect comfort and happiness. I will do everything in my power to help in Nepal and indirectly in Tibet, and I ask all of you who have come here today to do all you can with your bodies, speech, and minds to help these many beings who are suffering so terribly now as a result of this natural disaster. I see that so many of you have come here today, and I'm very grateful to all of you for doing so. Thank you. अब हामी अन्त्यतिर गइरहेछौँ तर जानुभन्दा पहिला एकपल्ट अहिलेसम्म हामीलाई पाएको डोनेसनहरूको अङ्क कति परेको छ त्यो म एकपल्ट यहाँ हजुरहरूको सामने राख्दछु अहिलेसम्म हामीलाई पाएको चन्दा पाएको 9100 जनताबाट अहिले यहाँ आउनु भएकोहरूबाट उठाएको 9100 साथै साथ हिज होलनेस कर्मबाज्यूबाट अहिले नेपालको भूकम्प पीडितको राहतको लागि US $2 लाख को अनुदान प्रदान गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ तिनी तथ्री चिताने 비율에 던더 서구 조도체 든든하신 사자 가셔질 잡여들 내가 조 보율 미체 드닐 행게 남아 정도 까먹어 쓰실 소과다 수불하라 송제가 돈에 드니 15세다 서버서 시도 시선이 체도리야 눈저 당고도 캐대요 눈저 당고도 드니 이신도 까먹어 근데 배 돈아서는 언저그 mellam chida rewan do chebe de rewadi shisungi ya moshugone tini ishnubi tini ma shishe na ju khuri de pheya shishe dos nam re de du gal tini shisungi la unege samgme khabe ge tini phenla chimbuchi yongye ganzu rewa chigiyo daga na shin tanda sogan de nalia da tini zo shisungi ge nalia shit de tsaw de ge dilia the mellam da de ge zo re de yore tini samba de ge da me de bada nebada de rig de la thaduine chi rojor mangbuji gugu yedu gala da de na duzum chimbuchi yedu gala lenge na ba same kanyo chiyong ge chinyu ge ton ya kanyo yong rojor khaji thone narona tanda bodu manzo go yin de lia manzo longam yi re chi sha yore dinalia shandep kyondom chumde gudon chi jaje me mangwon tanda shandep na sha yin thawan tuchena daga na shingi bagyawa kama bachone tanda bayugi 다 시선이 체도리아 투겐소야 체도리아 어리 아고 봄이 두서라지 만나서 되게 내가 저 감을 쓰시 속보다 수불라랑 원리야 인타관 붙여놔서